Reka mbasuze mbaye n'ikaze mwese mukunda kandi mukurikira Isimu TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ya none tariki 3 Gicurasi 2025. Amakuru yacu akaba agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu Rwanda turakubwira ko umufana wa PRFC yapfiriye mu kiraro. Hanze y'u Rwanda muri Uganda turakubwira ko abasirikare ba UPDF bateye station ya polisi barabakubita babasiga banabasahuye. Ni mu gihe tukiri muri Afrika turakubwira ko Kenya abapolisi 5 bishwe barashwe, 8 barakomereka mu gitero cya Al-Shabaab. Naho hanze Afrika turakubwira ko igitero cya drone z'Uburusiya cyakomerekeje nibura 29 muri Zaporizhzhia. Ni amakuru mwateguriwe kandi munye kugezwa nanjye Jean Harerimana, ngusaba gukora subscribe share ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Reka tuyahere mu Rwanda tukubwire ko umufana wa PRFC yapfiriye mu kiraro. Mu gitondo cyo kuri wa kane tariki ya 1 Gicurasi 2025 mu murenge wa Busogo w'akarere ka Musanze habonetse umurambo w'umugabo witwa Tuyisenge imyaka 33 wari uzwi nk'umufana ukomeye wa PRFC. Amakuru yemejwe n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze avuga ko nyakwigendera asanzwe munsi y'ikiraro kiri mu kibaya cya Mugogo. Umuryango uvuga ko ku mugoroba abanjirije urupfu yari yagiye kureba umupira wa PRFC na Police FC mu isantere ya Byangabo. Umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busogo Manzi Jean Pierre yabwiye BTN TV ko iperereza ryatangiye kugira ngo hamenyekane icyateye urwo rupfu. Yanasabye abaturage kujya bifashisha inzira zemewe aho kugendera mu nzira zishyira ubuzima bwabo mu kaga. Amakuru atangwa n'abaturage avuga ko atari ubwa mbere muri icyo kibaya hagwamo abantu kuko hamaze kugwa abasaga 8 kubera uturaro tudakomeye. Umurambo wa Tuyisenge wajyanwe mu buruhukiro bw'ibitaro bya Ruhengeri kugira ngo ukorerwe isuzuma. Uyu mugabo yasize umugore n'abana 2. Naho hanze y'u Rwanda reka amakuru yacu tuyakomereze muri East Africa kubwire ko mu gihugu cya Uganda abasirikare ba UPDF bateye station ya polisi barabakubita basiga banabasahuye. Mu gikorwa cy'agahomamunwa kandi giteye ubwoba, itsinda ry'abasirikare b'ingabo z'igihugu za Uganda UPDF bivugwa ko bateye station ya polisi ya Rubowa mu gice cya Kanjasi, bakubita abapolisi, bakubita abasivile ndetse banasahura ibintu by'abantu bwite, mu byo abapolisi bavuze ko ari ikibazo cy'ubujura bukabije no gushaka kwica. Raporo y'abapolisi yabonywe na Chim Reports ivuga ko byabaye hagana mu masaha ya saa 8 z'umugoroba tariki ya 30 Mata ubwo ISP Sunday Innocent, umuyobozi wa OC wa station ya polisi ya Rubowa, yakiraga telefoni y'umugabo wiyitaga Lieutenant Samson Amo wo mu buyobozi bw'ingabo zidasanzwe SAFC. Lieutenant Amo ngo yategetse OS kwitegura ifungwa ry'abantu 8 yavugaga ko batawe muri yombi mu gikorwa kitasobanuwe cyabereye i Rubowa. Ubwo ASP Sunday yabasabaga imiterere y'iki gikorwa n'icyaha cyakozwe n'abo bakekwa, Lieutenant Amo ngo yamusubije amutuka abwira umupolisi kureka kuba umuswa. Ubwo OS yageragezaga kumva neza uko ibintu bimeze maze akavugana n'umusirikare wari uherekejwe na Private Emmanuel, yabatumiye mu biro bye kugira ngo bamusobanurire neza. Ariko mbere y'uko ibisobanuro byose bitangwa, station ya polisi yahise igotwa bitunguranye. Abasirikare bagera kuri 12 bitwaje intwaro ba UPDF bari mu modoka ya gisirikare ifite nimero ya H4DF 3348. Raporo igira iti icyakurikiyeho na akajagari k'ihohoterwa, batunze abantu bose imbunda, bakubita OS n'abandi bapolisi bari ku kazi kandi bakubita abakiriya bari baje kuri station. Abasirikare bahise bahunga aho ubwo abaturage bo muri ako gace batangiye kuzura aho hantu baguruye. Mu bakomeretse cyane harimo abantu 8 bazanwe na Lieutenant Amo, 6 muri bo binjiye mu bitaro by'abafite ibikomere bikomeye. Impamvu yo guta muri yombi abo bantu ntiramenyekana neza na n'ubu. Muri icyo gitero abapolisi 5 barahohotewe kandi baranamburwa. Eshanu muri telefoni za polisi zaribwe hamwe n'umubare utazwi wa telefoni za sivili n'ibindi bintu byabo bwite. Umubare w'abasivili bakomeretse uramenyekana neza kuko benshi bahunze bavaho bafite ubwoba. UPDF nta kiratangaza kuri icyo kibazo kivugwamo abasirikare bayo. Tukiri muri East Africa reka twubwire ko muri Kenya polisi 5 bishwe barashwe, 8 barakomereka mu gitero cya Al-Shabaab.
Abapolisi 5 ba Kenya barashwe baricwa, abandi 8 barakomereka mu gitero cy'abarwanyi ba Al-Shabaab mu gace ka Lakei mu ishyamba rya Boni mu ntara ya Lamu. Kuri uyu wa kane ushize tariki ya 2 Gicurasi, umunyamabanga w'inama y'ubutegetsi bw'igihugu Kipchumba Murkomen yasuye abapolisi bakomeretse barimo ku ivuriro mu bitaro bya Nairobi West, nk'uko byatangajwe na komiseri wa polisi mu gace ka Lamu Willis Kowechi. Raporo ibanza yerekanye ko abantu barenga 70 bagize umutwe w'iterabwoba kuwa kabiri bagerageje kwambuka umupaka wa Bohei Lamu banyuze muri Garissa mbere yo guhura n'abapolisi bo mu mutwe wihariye uzwi nka Special Operation Group. Nyuma yo gukozanyaho, abapolisi barakomeretse, bamwe n'imirambo barapfuye bajyanwa mu ndege Nairobi, nk'uko iyi nkuru dukesha Citizen ivuga. Ibi byabereye mu birometero 3 uvuye i Lamu, aho komiseri Koechi yavuga ko abarwanyi ba Al-Shabaab bashakaga kwambuka umupaka kugira ngo bagabe ibitero. Reka amakuru yacu tuyasoreze hanze ya Afurika, tubwire ko igitero cya drone z'Uburusiya cyakomerekeje nibura 29 muri Zaporizhzhia. Kuri wa gatanu, nyuma y'umunsi umwe, Kiev na Washington bashyize umukono ku masezerano y'amabuye y'agaciro, igitero cy'indege zitagira abadereva cy'Uburusiya cyakomerekeje abantu 29 barimo n'umwana muri Zaporizhzhia mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Ukraine. Guverineri w'akarere ka Zaporizhzhia Ivan Fedorov yatangaje ko abantu 29 bakomeretse ibiturutse ku gitero cy'umwanzi mu mujyi wa Nganda mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Ukraine. Yongeyeho ko umwana w'imyaka 13 ari mu bakomeretse mu gitero cy'indege zitagira abadereva. Fedorov yanditse kuri Telegram ati Abarusiya bibasiye ibikorwa remezo by'abasivile muri uyu mujyi, inyubako zo guturamo, kaminuza ndetse n'ibikorwa remezo byangiritse. Yavuze ko ingabo z'Uburusiya zagabye ibitero byibuze 10 kuri uyu mujyi, byangiza amazu y'abikorera, amazu y'amagorofa maremare yo guturamo, ibigo by'uburezi ndetse n'ibikorwa remezo, nk'uko iyi nkuru dukesha France 24 ivuga. Fedorov yongeyeho ko abantu 3 bakuwe mu matongo kandi abantu 12 bari kuvurirwa mu bitaro. Ingabo zirwanira mu kirere za Ukraine zavuze ko zarashe drone 64 muri drone 150 zoherejwe n'Uburusiya ijoro ryose. Izindi drone 62 ntizageze ku ntego zazo, aho bishoboka ko byatewe n'ingamba z'intambara za elektronike zafashwe na Ukraine. Ni amakuru mwateguriwe kandi mwagezwaho nanjye Jean Harerimana. Musaba gukora subscribe, share, like, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku wundi.